Imana ishimwe cyane. Shimira Imana kubwa mwese muri aha. Dushimiye mwete mwana gutya wo mu mutima n'inkomanga y'umwuka idatuza ibungura intege n'akanyabugabo ngo muze mu rusengero. Imana kora ibingana gutyo ishimwe cyane. Bashimira ikaze y'abanyetorero batwakira hano, abapastori, abakristo n'abakristo bahandi n'abandi basengera handi, mwese Imana ibaha umugisha. Reka rero dusome icyanditswe dusanga muri Yakobo igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere. Yakobo 4 duhere ku murongo wa mbere. Mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe? Tibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu, murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishari. Ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana, nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu rimwe ribi. Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, muzi yuko ubushuti bw'ibyisi utera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'ibyisi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Amen. Ongere tube hafi cyane kugira ngo tugabane icyo Imana yashatse. Ntabwo byashobotse ko tuvuga abantu mu mazina tumaze igihe tutabonana. Twahisemo kubireka kugira ngo tume tuganire iki ngiki. Cyo mbona tugenza twese. Intambara zivahe? Amacakubiri n'intonganyi bivahe muri mwe? Biva
kubyo murarikira byo mu ngingo zanyu mu mitima yanyu. Niho ibyo bikomoka. Muratabara mukarwana ariko ntimutsinde. Murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi. Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, muzi neza ko ibyo bitera umuntu kwangwa n'Imana, kuko ubushuti bw'iby'isi butera umuntu kwangwa n'Imana. Kera cyangwa vuba aba amagambo atari ukuri y'umwijima kugira ngo imitima iyobe cyane. Uzumva bavuga ngo Imana yanga icyaha ngo igakunda nyiracyo, kandi cyo si cyanditswe, ariko kubera gushaka kwa Satani cyagumye kwigizwa hafi ngo kiruhe kimurikirwe n'ibitekerezo by'abantu bagire ngo nukuri, ariko atari ukuri. Imana ntacyo ipfa n'icyaha. Imana irababazwa n'uwagikoze. Bibiliya yavuze ngo muzi neza ko guheheta no gusambana bitera umuntu kwangwa n'Imana. Ubushuti bw'iby'isi butera uwo kuzinukwa n'Imana, umutima wayo ugakuba ukamuvaho. Muri Zaburi ya 34 Bibiliya iravuga ngo igitsure c'Imana kiri ku nkozi z'ibibi, ngo imareho kwibukwa kwabo mw'isi, ngo imareho kwibukwa kwabo muri isi. Intambara n'amatwara ya Satani akorera mu mutima wavuwemo n'Imana. Iyo umutima uvuwemo n'Imana ucura umwijima. Muri wa mwijima hakimamo amatwara ya Satani masa yonyine akimamo. Hari igihe tubona abantu batonganye, abantu bapfimana, abantu bapapurana isadaka, twabona 30 irasohotse tukagira nizo ntambara z'ikanisa. Intambara z'ikanisa ntaho zihuriye n'ibyo. Ibyo ni ibimenyetso byo ku rwego rwa kangahe by'intambara z'ikanisa. Intambara z'ikanisa ni igihe abantu barimo bagwa bagushijwe na Satani ku rugamba rwo gukiranuka. Ni igihe umukristo arwana no kubesha bikarangira
iyo dayimoni imwivuganye agatsindwa. Ese turi kumwe? Intambara zikanisa nigihe abakristo bababesha cyane, nigihe abakristo babasambana cyane, nigihe mwitorero uburozi bwazamutse bukamena igisenge bugakubita umutwe ku ijuru. Izo ntambara zikanisa nabwo itorero riba ari mu ntambara zakataraboneka. Nigihe imitima ibicihagazeho ngo irebe ko itokora ibyo Satani ashaka, kandi ibyo bikabera mu muntu muri we ari we cyangwa yarazindutse agakukubira iriya akarasirwa yagapfirayo, tukazanirwa icyashaje n'igikongoro. Bibiliya ivuga muri Yakobo ngo abo bapfuye bahagaze ngo ni ibicu bitereganywa, amatwara ya Satani akaranda gatana akavuga icyitwa Imana ikava mu mitima y'abantu. Imana igasohoka, Imana ikimuka. Nyuma yabwo iyo imaze kwimuka hima mu mutima amatwara ya Satani. Imitima igahinduka urubuga aho Satani ategurira imigambi ye no kwenda kuyisohoza. Nicyo gituma Bibiliya ivuga, Bwana asifiwe, ngo rinda umutima wawe apana itorero ryawe. Nta usabwa kurinda itorero, igikomeye ni umutima. Iyo wasenyutse icitwa guhura ko abantu 8 ni nko kumena karoko ufite uruhindu n'isindano, nta kintu kiba gisigaye. Yesu yaravuze, Bwana asifiwe, ngo icyica umuntu kiva muri we, kiva muri we. Nta kintu gishobora kwica itorero kivuye mu bo batonganiye ku iparuwasi, kandi nticyo gica kubera ko hari abapapwisa dakanishi barayirukangana barayitahana. Umuntu wese apfa iyo bihereye mu mutima we, iyo bihereye muri we. Hari waririmbye abihawe, Bwana asifiwe, aravuga ngo nibimba mu binanduza ngo bikangira imbohe, bimba mu binanduza bikangira imbohe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Satani iragenda iriya ikavungagura abantu ikabamara, yarangiza ikazana abasirikare bayo, akaba ari bo rero baza kubaka iparuwasi. Iyo paruwasi iba ifite amahirwe makeya cyane yo gutinda, kubera ko abarimo bose cyangwa igice kimwe kirimo ibikorera muri bo, ibibayobora, ikibatiza umwete, ikibungura ibyo batekereza, ntabwo ari icyavuye ku Mana. Pawulo yabivuze mu Bakorinto, Bwana asifiwe, aravuga ngo ninde wigeze kumenya icyo Imana yibwira ngo agire icyo ayunguye. Ariko aravuga ngo twebweho dufite gutekereza kwa Kristo mu mitima yacu. Takini nibwira, Dawidi niko yavuze ngo ni amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Zanibwira amategeko yawe ku manywa na nijoro. Dawidi ngo yarangije aho, Mana ngo isanga ari byo, ngo itivuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanje ushaka, ndarasamara ntarerekeza umutima ku kindi, ngo azayibwira Imana sizeri na sizeri, sizeri itarenga isegonde n'Imana bayibwira, ugaca mu gitondo yibwira Imana.
Imana iravuga ngo uyu muntu ameze nk'uko umutima wanje ushaka. Umuntu yakwibaza ngo ni gute yibwa mu mutima, ni gute yibwa mu mutima agafata umwanya adatekereza ibiboneye bishimwa n'Imana. Ukuri nuko wibuke bimuza wibwira uwo bizana akabishira habona bakabyereka abantu ahari watinya aho abandi bantu bari. Hari wavuze ngo ukuri kuri mu mitima y'abantu ngo koje abona benshi bose bamateraniro, benshi ntibokandagira mu paruwasi. Intambara zivahe, zivahe, ziva muri ba bandi baretse Imana nkana, ba bandi bagomeye ukuri kwavuye ku Mana. Yesu, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Yesu igitero cyaraje ngo gitunguka aha, Petero akura inkota kwitako atema umusirikare. We yarazi ngo ikintu akoze ngo aratabaye cyane, ndwaniriye Yesu cyane. Ariko mukuri kw'Imana mu banzi ba Yesu bara apana babaje kumufata. Uwa mbere n'uyu Petero yaraherutse kumubwira ngo mva inyuma yewe Satani, ntiyumva ntiyamuva inyuma. Bukeye bafashe Yesu, Bwana asifiwe, Petero ahuta n'inkota arahora. Abantu bamaga bavuga bati uyu ni ukugira mu mutima, ariko Yesu ntabwo ari uwo Yesu. Bwana asifiwe. Nicyo gituma ubona duhaguruka tugasambagurana mu rusengero, izina ry'Imana rigatukwa mu bapagani kubera twebwe. Kandi yo bakeya bumvana baza bashimana nkaho ababo arabigendeye babanyamwuka cyane. Ariko amakuru naya ngaya, babandi muza muhagararana mwumva kimwe, mubanzi bawe wa mbere uzubarebera muri abo, uzubarebera muri abo. Yesu yabwiye Petero ngo iyo biza kuba kurwana, iyo bavuga ngo ni ukurwana, iyaba ari ugutabara tukazinga amashati, yaramubwiye ngo nari guhamagara legiyoni, nari guhamagara legiyoni yo mu ijuru. Legiyoni ni batayo zibiri z'Abaroma, imwe yabaga mu 6,000 indi 6. Nari guhamagara legiyoni imwe ikiba kikaba. Ariko aravuga ngo oya, iki ni igihe cyabo, ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Nubona abantu bari mu ntambara tukaje wibaza, Bwana asifiwe, ubatekereza ikindi, kuko Imana, Bwana asifiwe, ntiza yubakisha intambara, ntiza yubakisha imvururu. Imana ntiza yubakisha kurwana, kumeneka ku mitima no gupfa ku Bukristo. Imbuto z'amahoro zerera he? Zerera mu mahoro n'abazi guhesha abandi amahoro. Zerera mu mahoro mubazi guhesha abandi amahoro. Nicyo gituma Paulo yavuze ngo ntimugire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo ngo mwishishe bugufi mu mitima. Umuntu wese ngo yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Niba mu itorero hari imvururu, ni igihe cyabo, ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Niba muri groupe hari imvururu, ni igihe cyabo, ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Umukristo, umukristo pana mu bandi, umukristo w'Imana
Bwana asifiwe. Icyo bita umukristo wakijijwe ubwami ku Mana. Yo. Bwana asifiwe sa. Cyo bita umukristo. Cyo bita umukristo ubwami ku Mana. Cyo bita umukristo ubwami. Bibiri ivuga iby'imyubakire y'urusengero rw'i Yerusalemu gihe cya Salomo. Ngo ibintu byose byacurirwaga mu nganzo iyo kure ngo bakaza nabomeka hajwe irihonda ryigeze ryumvikana nta bango ry'igiti nta kavunguka kibuye kigeze kaboneka Yerusalemu ngo byavaga kure byose byaratunganije bavanye tuza uko twigeze tuza twarahindutse ngo Yesu atumenye ko twahindutse anu baje ariko akundi bakabaye cyo tumushika mutakagararamba bikanga Bwana mundu induru none induru n'amacakubiri bivahe muri mwe none bivahe ko mwakijijwe none ko murabizera nyakuri twafungamana rohoni watoto wa baba moja. Yesu yahindukire nyabigishwa arababwira ngo ntimutinye mwamukumbi mutomwe. Imana ngo yabagambiriye kubaho ubwami. Imana yamaze kugambirira kubaho ubwami yaradeside rwararangiye. Haleluya! Ngo barangize Bwana asifiwe. Walifanya nini? Walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika. Wakichukuliana mizigo yao kwa mwenendo wao safi waliwavuta wengine. Turabanyamahoro mu mutima, turabanyemvuru, turabarwanya barebera. Umuntu araza erega Imana yaduhaye umwuka w'ubwenge n'umwuka wo kugenzura. Umuntu araza akigira mwiza akisetsa ariko ukabona ntiyasetse. Umuntu araza akiyorobeka ariko ukabona ntahari, ukagira ugahita umenya abo muri kumwe nabo mutari kumwe. None intonganyyi n'amacakubiri bivahe muri mwe. Mu yandi magambo imirimo ya Satani n'ibimenyetso bye, ibyapa bya Satani biraja he muri mwe. Haleluya! Rasheli ngo yibye ikigirwamana cya Serabani kirengeza. Reko batuturatashe wacu tugiye gukorera Imana nyamana yari misiriju. Ibintu bindi turaza atumiza abagore abana abahungu n'isobeko n'inkongoro kirongo bamarongora bose. Bibiri iravuga ngo abana bimenya hashize iminsi 3 warangize ngo akora ku ngabo amacumu imyambi baratekera bamagenda gutyo. Bwana sifiwe. Ngo habaye nijoro babageze hafi. Mana ngo ibwira rabane ngo rabane gasopo tugira icyo utwara Yakobo urukiryi rwa Ibrahimu umugaragu wanje ndazi. Haleluya! Tuhirahire tupime tudiwegere ndazi tugira icyo ukora. Mwana wa Ibrahimu umwana wa Isaka ni Yakobo. Tugira icyo gutwara tugira icyo ukora. Mugitondo abantu ngo babwira abandi bati tubazinduke batoya, dutere batoya, turwane batoya. None biragenda bite bati imuzi cyo naraye mpuye naco. Bwana sifiwe. Kandi ni wari chef de delegation, ni wari chef wa delegation. Haleluya. None biragenda bite tugire gute? Igituma abantu bakigira amaboko yo kurwana nuko Yesu atarayavu. Haleluya! Igituma tugira indimi zifite ubusabe kubwizo. Ubwira umuntu ijambo akamara gatatu adasinziriye ibiryo byose bikaruha. Rabani Bwana sifiwe. Rabani
gitondo ngo araza ngo asanga aho Yakobo yarari. Ivyo ku Rwanda byashize imiheto yasigaye ingabo zase ngo aramubaza Bwana Zivi ati wagiye iki uniyibye kutareka ngo sezera buzukuru mbasome n'abakobwa banje bati nuko namenye ko ufite umugambi mubi pitamo kugenda ngucitse ati byojo turabirangije icyanyuma ko wavuze ngo iwanyu mugira Imana nyama. Haleluya haleluya ko wavuze ngo iwanyu haba Imana ngo yitwa ngo ni ya Ibrahimu ni ya Isaka ukavuga ngo niyo yaremye ntiyaremwe ngo iba hejuru izayumva ntizitwarwa mu biti nk'iz'abandi urayivuga tugutege none iyanje mwagiye muyibye gute ha Yakobo ngo yamarahira ngo ndahiye Imana ya sogokuruza amen ngo wajanye Imana yawe ntakabe mu gihugu cy'isezerano ntagakandagire mu gihugu Imana yarahiye kwihaye Ibrahimu n'urubyaro rwiwe beze cyubahiro. Haleluya haleluya wajanye Imana yawe bati saka ngaho saka Yakobo aragiye kwa Rasheli kwa Leya arahebuye kwa Zirupa arahebuye kwa Biruha arahebuye akubise kwa Rasheli ngo yamubwira ati papa tubizi se akuze ukuntu dukundana nawe none kurangeka naho ngo yari yayenze ayishira mu matandiko ngo arangiza yicara ise ngo arabuze mwana wanje n'ubundi nyine sinzi wowe sinokukeka basi ni mugende ajana reka mbabwire bavandimwe umwuka wera na Satani bigira intambara ziva kunyifato zacu. Bibiri navuga Bwana Zivi ngo Mikayeli yatonganye na Satani batonganira intumbi ya Mose. Satani ahora acurira umwuka wera w'Imana amuryoza none kuvuga ngo nabawe kubera iki bagiye bashanye n'ibyanje umwuka kabaza Satani ngo se muri ibi byose niki cyawe kiri muri paruwasi icyambere n'ururwango rubaba mu mutima w'Amana we ibi ni ibyawe batoya aho asetere kumwe Satani ikabwira umwuka ko wavuze ngo uragiye mu ijuru ukavuga ngo nirya bera ukavuga ngo nirya bakiranutsi none ko mwagiye munjanye n'ibyaje ibi nibiki wa mwuka we uko sukwanuranya umwuka akabaza Satani ngo se niki cyawe utekereza aba bantu bo barajanye none izi ntambara ziri muri paruwase izi ni izawe ataho si izanje sinkubwiye ko barazijana ururwango ruri mu mitima nk'urw'urupfu. Haleluya ariko umwuka yarirahiye aravuga ngo ndirahiye ndahiye kwera kwanje ngo ntibazabona Yerusalemu cya gihugu ntibazabona Yerusalemu cya gihugu cy'amahoro ntibazabona Yerusalemu wa murwa w'amahoro ntibazabona Yerusalemu ntibazabona Yerusalemu ibi byose ubona abantu bikoreye imbumburi imizigo isatumba igegeri wanga abantu uvuga nabi uri umunyarugamba uri umurwani mugabo mwaratubwiye ngo areka nisasotera gucamo areka nisarimwe ko ndarisotera ndenda kuricamo bavandi Bwana sifiwe. Bibiliya ivuga ngo niba umwuka wiyazuye Kristo Yesu ngo aba murimwe ngo twiringire ko yazuye Kristo ngo izazura n'imibiri yanyu. Haleluya nuko rero ngo muri abakamere ngo mukora ibyo Satani ashaka noneho ngo murabe Imana ariko ikigaragaza ko murabe Imana ngo nuko umwuka wa Yesu aba murimwe ngo udafite umwuka wa Yesu wose wa Yesu ama tugahindura irindi bakaryasa twashaka tugakwamana data karushaho guhabwa icyubahiro niyo mwuka wa Yesu.
Hallelujah. aravuga rero ngo niba kwakubahe niba gukubita cyo basubize. Uriya mabwire rino jambo ntidushobora kubana neza, nta torero rishobora gutuza ngo riburusaku n'induru igihe cyose atari umwuka w'Imana utegetse muri iryo torero. Igihe cyose atari umwuka w'Imana utegetse mu itorero ntidushobora kubana neza. Ntibikunda. Bibiliya iravuga ngo dushobozwa byose nande Na Kristo. Kristo uzuduha imbaraga. None Kristo adushoboza kugira intambara. Kristo adushoboza kwangana. Kristo adushoboza kwirema ibice. Paul abwira abagalatiya arababwira ngo imirimo ya kamere iragaragara. Beze sicyubahiro. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Imirimo ya kamere iragaragara. Ubundi Bibiliya ntabwo tuba tuyisoma gusa iyo twiherereye cyangwa batanye itoroshi. Tuba tuyisoma mu nzira. Mu nzira gusa aho usanze amacakubiri kuba aho usoma Bibiliya. Aho usanze umunjyane abantu bamaranye batemagurana bagiye kuriburana polisi yaje kubakiza. Burya tuba dusoma Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo imirimo ya kamere iragaragara. Muri iyo mirimo ya kamere ni iyihe? Duheze sicyubahiro. Murimo wa mbere wa kamere ngo ni ugusambana. Wa kabiri ni iby'isoni. Wa gatatu ni iby'isoni. Intambara, intonganye, kwirema ibice n'amacakubiri. Paul avuga ngo ndababwira kuko nababwiye bwa mbere kwabameze batyo batazaraga ubwami bw'Imana. Babwira ikintu gitoya rero. Buriya tatororo rizotuza ngubwo ryageze imbere ngo rizoba rizima. Abazi gukina marato ni zankino bazabirwanka ngorora mubiri zimwe zabirwanka bakamagira gastari umusifuzi ngo ferere ngo wi abatsindwa n'abatsinda ntibazabatsinda bageze iri ni ku ntambwe ya mbere. Icyo bita bon départ namo nukuvuga ngo atsindwa ku ntambwe ya mbere agasigara atirukira gutsinda akiruka ngo afata abandi naho abandi baregeye gutsinda waregeye gufata abandi. Buriya itorero tiritsindwa iyo rigeze mu makaro. Bwana sefiwe. Amen. Ese turi kumwe cyane. Intambara z'itoro ntizitangira kubera ko ikora risigaye ririmba neza. Intambara z'itoro zitangira umunsi rivuka. Hari amatorero yabyawe n'umwuka w'intambara kubera intambara zabaye ukamutera ifuka cy'intambara kikama giterura igrupe yose kamigenda ikishinga hano ngo twagize iryacu muri yorobetse nyuma y'ukwezi umwuka wabazanye ni ubaherekeje. Duheze sicyubahiro. Ese turi kumwe namwe birenze. Babwire akuntu inka yamaze kuvuka iri mu ndegu bazoyiragira cyangwa bakayitera imiti yari igahinduka ihene. Niko ndatorero ryabyawe n'intambara rizoruha rigahinduka iryavuye ku Mana ngo rizoruhe rigira amahoro ritekane ntibizoku. Haleluya. Hey! Imbuto mbi n'umumero wa nubwo tubishekerera ngo ni vision, nubwo tuvuga ngo twagutse, nubwo duhimba andi mazina ndabarahirira ukuri kw'Imana ikizobabwira ko ari byo kuvuye kuri Satani ntibizomara uyu mwaka utaha bidasuye gusambuka ngo bimwanjuke kubera ko umwuka ubiyerekeje ubundi ntiyakomeye kintu akomeye umwuka ukirimo. Bibiliya ivuga ngo niba umwuka wa Yesu aba muri mwe duheze cyubahiro. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Ngo murenze kuba bakamere murenze kuba abisi mukaba mugeze ku rwego rwiza mutagiteraganywa n'imiraba mutagikubitwa hirya no hino. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. None intonganyyi
amacakubiri bivahe. Bivahe ko twitwa ngo twarakijijwe. Bivahe. Biva kuri Satani. Satani abahe akorera mu mitima y'abantu. Basubiremo urugero rumwe. Abantu bavuga ngo Satani ahari wenda ngo aba munsi y'amazu. Abandi bakimba ngo bafashe Satani. Abandi bagashanyura amahuzu ngo mburikirato dukuremo Satani. Bazokuramo urusinga ariko si Satani. Bazokuramo ibaba n'ukuguru kw'inkoko yariwe ariko si Satani. Ni ibuye ry'itoroshi. Satani ba. Nimuheze sicyubahiro. Icyo baza bita Satani abaye Satani. Haleluya! Mu mutima wawe urabizi hari ibintu uzuvuga ngo naragerageje ngo ariko kimwe cyananiye. Uzugi protection kiki. Uzawigira ngo uri mu bishuke kugira ngo ugihishe ariko uzi ko waguye. Kubera icyo kiza kumenyekana ukimuka. Ugahindura ikanisa cyangwa ukamubunga ukamukubita umuhambaro ukazutahanzira n'abana. Nukuvuga ngo Satani bahe. Satani ni cyakintu kiba mu mutima wawe. Uzuvuga ngo ibintu byose warabishoboye ngo ari cyakunaniye. Icyo cyakunaniye iyo chambre kibamo noir sur blanc niyo Satani. Niyo Satani niyo. Kandi cyo kibagishamburiya kandi kibimba kandi bikunda iyo niyo Satani. Nibyo bikubamo bikwanduza byakugiza imbohe. Kandi usenga Bwana sifiwe. Imana ntizayumvishwe. Imana izayumva umwuka. Bibiri ivuga mu gitabo cy'Abaroma ngo umwuka wera ngo adusabira mu ntegeke zacu. Ngo kuko tutazi gusenga uko bikwiriye ngo umwuka niwo uzutunihira. Gusenga sizwe. Bile abaporo batarakizwa aza gusenga kamagira umwengo hano. Kuwa uhamagara Imana iri hakurya y'amazu cyangwa ingazi yasakuza ngo yumve. Imana nziza yumvishwe izayumva umwuka wera w'Imana. Imana izayumva umwuka wera w'Imana. Cyo muri Yohana havuga. Haleluya! Mbigiye kiraje ndetse kirasohoye. Nguko basenga data bamusengera he. Mukuri no mu mwuka. Ubundi ntabwo tuzadusengeshishwe. Dusengesha umwuka iteka. Umwuka wiyazuye Yesu iyo yageze mu bugingo. Ni uzutunihira iminsi itavuga Imana ikumva. Imana izayumva umwuka wayo mu bugingo bwacu. Ariko Yesu yaravuze ngo tubishoboka ko abisi bogira gute bohabwa umwuka wera w'Imana. Abisi boforoda bakayobora ikorari. Abisi botsinda amatora cyangwa bagasohokana na bene wabo bakayobora iparuwasi. Ariko ntibishoboka pratikema tibizoba tibitekerezwa. Haleluya! Tawisi wakuzura umwuka wera w'Imana. Uwo mwuka w'Imana turiye mu mutima umuntu wihanye ibyaha byose. Ijwi rye ryongorera mu mitima yacu rivuga riti nimukagire icyo mutinya. Bwana sifiwe. Abantu bazahendwa ngo madame ngo ari mu bihe byiza ngo ari mu kwamasenga saa 8 ngo bukamukeraho ngo mu gitondo ngo mumureke mutima mushaganye umugabo akamaguma gukora mu nzu madame ngo ari mu bihe byiza. Erega ibihe byiza Bwana sifiwe ntibyerekanwa n'ijwi yarayakoresheje. Ibihe byiza Bwana sifiwe. Haleluya! Haleluya! Bigaragazwa n'uwo mwuka mu bugingo bwe. Hari wari ndavuga ngo kamaraho wa Bwana kishuka ngo nitayimba kama Daudi. Kamaraho wa Bwana kishuka. Haleluya! Nitaomba kama Elisa. Kamaraho wa Bwana kishuka. Muziki tuma kubana neza byatunaniye. Nuko imyuka n'amatwara ya Satani aje bikorera mu bugingo bwacu. Ariko umwuka wera yoza Bwana sifiwe. Haleluya! Ngo itatuba kama ariko na Matayo na Luka na Yohana. Ngo bose hamwe banditse mu bihe bitandukanye ariko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo buke bose bemeza urupfu rwe, bemeza ibibabaro no guhambwa, bose bahurira ku musuko bahamya ko yagiye ibwami ku Mana. Haleluya! Haleluya! Yaranze ntibihura. Shimwe izina rya Yesu.
bamwe baramubajije bati nigute wasengera runaka kuba pasiteri ngo mumbabare n'ukuri ngo nanizi ko haje hanze narizi neza ngo karaje hanze mba namusengeye nta kindi gishingirwaho ni flight yari hafi nukuvuga ngo iyo ni impamvu yo gutuma umuntu asengerwa abandi kugira ngo babone uko barwanya dutore beya maze duhangane uko tutari mumwe bavandimwe Bwana sifiwe amen ntabwo umwuka w'intambara utubwira abakozi b'Imana Bibiri iravuga haleluya ngo uwo mwuka ahabamwe umwuka ni utanga ngo kuba intumwasi amen ubundi mbabwirira ijambo intumwa kubera ko twariye za orange za mowe abantu bambaye rya kanju n'impeta hano tuba intumwa kubera ko umwuka yabonye ko tubikwiriye mu Efeso baravuga ngo habamwe kuba intumwazi abishatse nta gitekerezo nta influence nta gituza nta muryango nta famille ngo habamwe kuba intumwazi n'umwuka uzubikora n'umwuka uzubikora bavandi icyo gituma benshi uwo munsi bazaza ngo nari pasiteri wayi umwuka ngo azababwira Yesu azababwira ngo sinigeze tulihubiri katika jina lako ngo azababwira ngo ondokeni sikuwajua haleluya twahanuraga mu izina ubundi kibosengera ku buhanuzi bw'umbaye muhanuzi umwuka habandi kuba abahanuzi umwuka nuzo bitanga amen ibi bintu by'uburara byo kwirirwa abantu bakora bidafatika ni ikinyoma no kwiremera ibicocero ni ikinyoma cyo kugira ngo umuntu ayishuko yabaye kutamenyekana ariko reka mbabwire haleluya umwuka wera w'Imana umwungeri umushorera umuyobora w'itorero ry'Imana aza tuyobora mu mahoro no mu nzira ziboneye tugakataza mu nzira yo kwezwa tukabana n'abantu bose amahoro intonganya zivahe umenye ko mu minsi y'imperuka abantu bazoba ari ibyigenge bagambana batukana bagomerana none iyo mirimo imaze kuboneka ni gute musaba kwita iparuwasi ngo ni paruwasi none iyo mirimo imaze kuboneka ni gute mwitiriya gurupe ngo ni y'abanyamasengesho siyo Mana tubabarire amen Mana tubabarire torero abantu banganye mu izina rya Yesu abantu banganye mu izina rya Yesu kibaramukanya mu izina rya Yesu kibavugana mu izina rya Yesu biremye uduce amacakubiri umunjyane uyu n'uyu ngo nibo bazabumva kimwe ngo nibo bazabumva kimwe twarangiza twama twigira ibiteko nk'iby'imyumbati mu gatatu aka igiteko ahigurupaha twama tugenda twisasa turirambika turiyuzuza turwanya haleluya Yesu mbere yuko apfa arayapfa arangiza inkota yari mutegereje no kwambika ubusa imibabaro n'agahinda amaze kuririmba yandirimba ngo usiku kabla ya kuteswa Yesu ngo yarasenze aravuga ngo data ngo nubayishe cyacubahiro nahoranye kera isi itararema nubayishe cyacubahiro ngo arangiza aravuga ngo abo wampaye ndabasabira ngo babe umwe kuko nanje nawe data n'umwuka wera turumwe ngo ivyo nivyo bisubahisha izina ryanjye izina rya Yesu Bwana sifiwe haleluya tiryubahishwa no kuzana amadolari 5,000 babwira uburyo turi abanyedini umuntu azaguruka agatanga 2,000 by'idolari ngo ikorana ngo izimfasha ngo ndamangurira abantu bose imyenda hano ariko akananirwa gutsinda ingeso ntoya yamubase ni idini rizarikorera muri we ariko ntaramenya ko Yesu yapfuye akazuka twebwe tukabyita imirimo y'Imana haleluya yes Bwana sifiwe amen Yesu ndaza dutera gutubuka mu bavu mu mirimo yacu aza twingingira gukora umurimo umwe wo kwizera umwana w'Imana tukirinda ibibi ngo agakiza kabe gashitse muri twe tukirinda ibizira ngo agakiza kabe gashitse muri twe
ushimwe izina rya Yesu. Vitamba bobo vinatoka wapi? Jirani kwa jirani. Ya Tokana na wale wasio amini. Ya tokana na wasio mujo wa Mungu. Watapokea Yesu. Watapokea Yesu maishani mwao. Bwana asifiwe. Asifiwe. Iritorero bavandimwe, iritorero. Itorero ryubatse mu buryo bw'umubiri. Ni ikiremwa cy'umwuka wera w'Imana. Timuzi n'igituma Bibiliya yatunaniye kumva. Bibiliya ntizisomeka. Bibiliya ni amayobera matagatifu. Ni impumeko y'Imana mu mwuka. Ibi ni ibyanditswe byera by'umwuka. Igihe cyose abantu ari abanyamubiri bazakukubira bakuremo ama histoire. Igihe cyose abantu ari abanyamubiri bazasoma bibagirwaho bari bageze. Cyo bazabirata ngo amaze kuyiruka kabiri. Abandi vensi mwizibananira bazabageraho bagatsikimba bakarira bakimyira bakajya kuryama. Batangira gusoma bagahura n'ikibatsi n'imbaraga zirengeye. Ya Bwana asifiwe. Amen. Kubera ko ni impumeko y'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana taba muri paruwasi aba mu mitima y'abari muri paruwasi. Umwuka w'Imana taba muri korali aba mu mitima yabo bakorali. Niba ubugingo bwabo bwarahindutse kera bakabambanwa na Kristo, ngo Kristo arushaho gushirwa hejuru nabo ngo bashirwe hasi. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Kubambanwa na Kristo no kugira guti n'igihe kizi imbaraga mfite ntabwo ari umurengera ariko kandi sinka nkeye, maze akaza kana gatoya mu bantu kagahita wambwa dore kwaza no kumena mutwe we vugira indirimbo amasenkwereke. Bwana asifiwe. Amen. Namara kamwihorera kandi nababaye nashengaguritse wa mujinya kandi turi twembe mu ndego no karengeza nkakazunguza kurya nkabyihorera kurya mpambanwa na Kristo. Niko kubambanwa na Kristo. Kurya niko ibisumari bihayije. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Kubambanwa na Kristo dufata urugero rutoya muri hanganye. Cyane. Kuko umuntu akaba afite umugore hanze wabuze ukwaza afite imyaka 7 nawe urino. Ukagumukararikira bakakunyuza ufite ifaranga zitabarika n'ibisi. Bakakwiyenza abandi bose warembye ariko ukabihorera kurya ubuhawe bambanwa na Kristo. Cyane. Ngo Kristo agume yogezwa shirwe hejuru cyane. Yo Paulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo. Ya. Kubambanwa na Kristo. Ntabwo ari ibindi. Nukunanira ibyo dukwiriye. Nukwirwanya kurufu. Ngo Kristo agume yogezwe cyane. Haleluya! Haleluya! Urundi rugero rutoya kubambanwa na Kristo ni nko gufata amafaranga avuye hanze ibihumbi 18 by'itorero ariko ntaho n'umupasiteri ubizi. Wamara bigahurana nuko umugore kamambiri yashize ariyo yarasigaranye igitenge ni kimwe. Abana bose bakabirukana inzu y'abandi benda kugusora ejo no munsi wa nyuma. Nakoremo ndeke nta wundi uyazi. Iyo byihoreye mukaje hanze n'abana umugore akagenda isereri igitenge kimwe gatoboka ariko amafaranga sa yanje kurya ubuhawe bambanwa na Kristo. Amen. Niko kubambanwa na Kristo. Ariko kuzano ngo ndabwiriza ngo ibice bitatu ngo icyo gitabo bwemwe ibice bitatu na ni theology kandi yo si Kristo. Kristo ntazaboneka iyo tuvuze. Azaboneka iyo ubugingo buhamije Kristo. Amen. Ese turi kumwe. Osila krobe fazima ilegre. Haleluya! Hey! Yosefu yabwiye wa mugore umwana w'umuboyi. Yosefu ari mu gikoni avuye guhaha ibya saa sita. Yarahangayitse afite urubutura acoceye nabi. Mugore wama muri leta ikizungereze. Babandi bazabisiga ukagira ngo none ntibaremwe bavuye mu isi. Araza muturuka imbere aramubwira Yosefu aramubwira ngo apana. Aramubwira ngo mimi ni Muebrania. Ngo kwa nini nimutendee Mungu wangu Zambia namna hii. Uko kuguma kubambanwa na Kristo. Haleluya! Hey! Uzona abantu bamwe ariko ntibaba ahantu handi. Muvyo ntangazwa n'abantu ngo basamba. D'abord
uzi brosada ubwanwa bwawe bwarizize ntugira n'isuku ninde uzona kugerageza nta nuwo kuramutse ni nk'uko uzubona umuntu avuga ngo jewe muze tangaza ko n'abantu barya ruswa ni gute ngo umuntu w'umukristo urarya ruswa wabuze n'icyo urya mwanyu urayirira urahurira na ruswa he we umuntu wowe urya ruswa gute urahurira nayo he ninde uyiguha n'aya moto uzuyabona ku itabu cyangwa ukegura amatara ukajaniza abandi ntabazi guhaye wamara ngo hareruya ngo nimushiremo ngo ko ndumva nati wakijwe niki kikwakije ruswa wahuriyeho nayo he haleluya hey! Ariko Yesu Bwana asifiwe aliyashinda majaribu satani yazimubwira ngo hindurira ibuye umutima urya Yesu yarazi ko byoshoboka umutima ugahinduka hurura ivanze n'agatimba n'inyama zigahita zizaho ariko aravuga ngo biranditse yewe satani biranditse yewe satani biranditse yewe satani akamujana mu karango akamwereka umujyi wose akamubwira ngo nundamya uyu mujyi wose amabotike umujyi amazu yose amavira yose shikira yewe yaza bireba n'amaso bifatika aramubwira ngo biranditse nguramye Uwiteka Imana yawe yoye vimbere yewe satani vimbere yewe satani vimbere yewe satani uko niko kubambanwa na Kristo niko kuguma kubambanwa Bwana sifi niko kuguma gukubitwa ibisumari hamwe na Kristo dutuye mu matorero turabarwanya dutuye mu banyamasengesho turabanye intambara dutuye ubundi mabwiriza tukoreka ibindi byose tukaba umwe twosenga saa moya saa mbiri Imana yokora igitangaza aha mu isi kikandika amateka isi kumirwa ariko ntidushoboye bikunda kubera iyo mpamvu tutabishobora nuko umwuka turimo tutwemereye ibitwuzuye turabanye intambara turabishoboye Bwana sifi yebwe umuntu adabwiriza yatera haleluya hakaba batayikiriza kubera intambara tukaba turwana no mu ijambo ry'Imana hagati abandi ngo naka ntampa meza tukama turakara tukagumuka twarangiza ngo Yesu yarapfuye Yesu uyu Yesu twagize icyo twishakiye Yesu bavande intambara zivahe muri amacakubiri avahe muri erega ngo nabo bari abantu nkatwe pasite bari kurwana bari gukubitana bari kwikunguza ariko chef Bwana sifi amen ngo yateze kemereye abamubamba nk'umwana w'intama ngo bajana kubaga icyo gituma intumwa ba Andrea ngo bazabagera ku musaraba ngo akavuga ngo musaraba mwiza ngo nari mazige kirekire kwifuza none ndakubona ngo akegamira umusaraba ntavugira irindi jambo ngo agasaba akavuga ngo mwami Imana ngo ndindire umutima wanje ngo ntagire uwo ntekereza nabi ku munota wa nyuma ariko ngo icyo ngusaba ubundi umwe agarukire Yesu ubundi umwe mwami Yesu muri uyu mubabaro wa nyuma agarukire umukiza abantu bagafatwa bagatanyagurwa ntibarwana ntibatinye kabatinyirira amagara ngo umwami arushaho cyane kubahirizwa muri bo ngo umwami arushaho cyane kubahirizwa muri bo udusanga twadusenga ngo mana ngo runaka ratugoye ngo ntitumukeneye ngo niba uzawumva gusenga ngo turamusengera iminsi ibiri ngo apfe atuvemo apfe Imana izobandika mu gitabo cy'abicanyi bakoresheje amasengesho muri abicanyi bakoresheje amasengesho abicanyi bakoresha amasengesho Imana musabira ababarenganya nibwo muzoba abigishwa nyakuri wabwira akantu gatoya webwe tudutekereza ko itorero rizomenyekana kubera kamera tudutekereza ko itorero rizomenyekana kubera umubare urimo
Gabo dutekereza ko itorero rizomenyekana kubera ikorari ikirangirira ibamo. Cyangwa bavuga butumwa rutura mpuzamahanga babamo. Ibyo byose nta na kimwe cyenda kumenyekanisha itorero rya Kristo. Cyakora association yo kumvikana ikomongana. Yesu yashatse ko abe bazobamenyera kuri kimwe gusa, ku rukundo. Ngo ni mukundana nibwo bose bazamenya ko muri abanje. Nico Yesu adushaka. Hallelujah. Bashaka ko batumenyera kuri uzugara ngo ndakubwira hamwe telefone. Ngo nukuri ngukozeho ngo nkugira muri telefone ngo kuva tukiva mu biziba ngo nari nkugiramo. Abandi ngo nagazande baho kubonera nguko ngo ni wowe nza namashira abandi nguko turangije gutya ngo naza kureba mu gicu. Abandi Yesu ndashaka ko batumenyera kuri YouTube. Ntakeneye ko batumenyera muri televiziyo. Arashaka ko batumenyera mu rukundo rwavuye ku Mana. Amen. Udakunda ntiyabyawe n'Imana. Wanga mwene se wonumye. Haleluya! Hey! Wanga mwene se woniki. Umwicanye. Umwicanye. Wanga mwene se n'umwicanye. Iki nico bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje nyakuri. Osana. Bwana sifi. Kibazo tumenyera kubikutana. Kibazo tumenyera ngo nanani ngo ari yaje ngo aje muri abayobozi. Ibyo sibye. Yesu arashaka ko batumenyera urukundo. Aravuga re ngo musabire ababarenganya. Mukunde abanzi banyu. Nibwo muzaba abigishwa banje nyakuri. Izuba rye murivira bose. Imvura ye igwa hose. Ariko urukundo rwacu rugira imipaka. Amahoro yacu agira imipaka. Tugira aho tuzaduseka naho tuzadukanyaraza. Tugira aho tugera naho tutagera. Tugira abo tuvugana nabo tudakozwa. Barya wanse Bibiliya iravuga ngo uzobakira nije zoba yakiriye. Iyo wakiriye undi muntu uba wakiriye Yesu. Iyo wanze undi muntu uba wanse Yesu. Narangiza ngo mugasenga. Igituma mudasubizwa musengana intambara imidugararo. Musengana umuryane. Dusengana umuryane. Dusengera mu mwuka w'intambara. Murimo kumva amasengesho anyura ku matelefone kuri za audio, ukumva kuri za WhatsApp isengesho rihari, ugatangara wenyine ukibaza ariko iri ni isengesho kabisa. Iri niryo cyangwa iri ngiri siryo. Dusenga duherekejwe n'imyuka y'intambara. Amacakubiri umuryane. Abantu barara muri paruwase bataje gusengera ubugingo, baje gusengera abandi ngo bagire ibibazo n'intambara. Bababisi baratugoye baraduhagamye mwami ngwino irirengerega ku bandi. Hoya ye Bwana sifiwe. Amen. Nimusenga uje muvuga ngo data twese uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe. Ibyo ushaka aba ari byo byo. Yesu tashaka ko dusenga tutari mu mwuka w'Imana. Tashaka ko dusenga tutaherekejwe n'umwuka w'amahoro. Mubona turaganira gahoro. Ego. Dushaka gusenga mu wawe minota 10. Igihe cyose uri umunyentambara mu mutima, uri umunyentonganya. Igihe utaboneye mu mutima. Ni wikaza. Kubera gahayo uzogira 20. Ariko ntibizomara yinga utaribagirwa ko wagize gahayo. Kubera ko bitavuye ku Mana, ibizotinda bizogushirana vuba vuba. Ibizokunda. Abahungu nzi rero n'abagabo bazabaje mu gitaramo bagahagarara bagasenga gutya bagahagarara bagasenga mu gitondo kare bakabitsa abana ngo dutaye saa moya n'igice
bagaguruka haba no guhuza ingo haba no kurambara bari mu mbaraga umwuka yazamutse erega bijavuga ngo dusengeshe umwuka iteka igituma bikunanira ugira ngo usenge ukayura wagira ngo usenge bikakunanira ariko hano ugasanga wabibashije igituma bibasha nuko atari iby'Imana igishoboka n'umurimo wa Satani kugira ngo werekane ko uri Imana aha ariko iriya bidakunda ubundi umunyamasengesho neza ntaza yasengera hano cyane niyo bamutoye avuga amagambo atatu akaba aratuje ariko batayagira cyane nibuze usanga hano akamatwatsa tukagira ngo none giriya ababyaranze ntabwo byakunze bavandimwe gusenga nyakuri tuzo dusengera ahataboneka tuzo dusengera aho amaso atabona tuzo dusengera aho WhatsApp itari tuzo dusengera aho Facebook itari twarangiza iyo bigeze igihe cyo kurwana tukabura ijambo tukabura imbaraga amaboko ntayagihari Bibiri iravuga ngo wayapfiriye bose ngo abariho boye gukomeza kubaho kubwabo ngo babeho kubwuwo wabapfiriye uwo ni Yesu umwana w'Imana. Hallelujah. Niba Yesu ari mu bugingo umuntu yorwana gute intonganya izovahe amacakubiri yovahe intambara zovahe ba Kristo twabaye bakorari ndarongera ku rwego rwa konditeri nigeze kubona president w'ikorari nigeze kubona president w'ikorari indirimbo mwaririmbye ngaha umuhungu wayihimbye yari umukorari ndi president wiwe noneho rero tukarepeta twama tuvugana ngo tuzogende kare dufate intebe z'imbere kugira ngo tuzoririmba bari imbere bumve cyane nibo baza bashima kwikorari zikuririmba bamara gushika hagira ikorari ririmba bakubita amashi imbere yacu kozamahumva n'inkicumu haba gucumita tukamererwa nabi bitabaho hagira iteshaguzwa cyangwa bayagurutsa umuriro wagenda tukamererwa neza cyane ibintu biciyemo nukuvuga ngo takindi tugambiriye ko hasigara ikorari imwe nziza gusa buriya mbabwira ubukristo no gushira undi imbere wowe ukiyanga no kwikuramo gashiramo undi imbere no kubona kundi ari ubikwiriye ubundi ubukristo no kuvuga ngo hariho umwanya washize ikorari imwe niyiririmba izi zose zikamaze zivuga ngo oya iriya niririmbe iriya natoya iriya niririmbe ni mu mwami ni data wawe uhibazwa twese turaja mu bwami bw'Imana ariko rero bamwe barakwega abandi bagakwega bikarangira turwanye twarangiza ngo twaririmbiye Imana ubundi ndangirize muri iri jambo ubukuru umusozi ndera amakanisa abiri hari kanisa rimwe kuko Kristo numwe cyane hari kanisa gusa rimwe rya Kristo nyuma y'iryo ntarindi rya Kristo abandi rero bemera bivuye ku mutima ko amatorero 180 niko bameze mu mitima yabo barasambagurutse nta Yesu korera mu bugingo bwabo Kristo yafiriye itorero rimwe ngo argeze azoryishire ritagira umugayo ritagira inenge ritagira umukanyari itorero ni rimwe mu moko ataramwe rishima izina rimwe niryo mucunguzi itorero muri Aziya ni rya Kristo itorero muri Afrika ni rya Kristo itorero Bwana asifiwe. Hallelujah. Ubwira kandi kantu gato ndangize uzubona uburyo dukunda itorero titurikunda nkaryo ntabwo ari kubera ko kubunya turi hano pasiteri bavuze ngo tugira ubwitange yo kwa maguru kamavuga ati abakristo umuherero aruhanda ariho mukora jewe nyine hariya tuvuga ko tuvuze ngo wacageze ku rwego twaje hano haruguru babakorera Imana bahabubaka akama yandika muri agenda ngo batinze ngo bashire ijambo ry'Imana dutahe yewe ni mutange tiyo ruha nta n'igiceri cyo munyerera ngo gitibuke kubera ko aziko kigiye muri rubanda niki kigiye hanze ningugiye gushigikira akabari iyo tumenya ko ari itorero rya Kristo
uko dukora iwacu niko tuba dukora na hariya. Amen. Tuzi guherekeza abashitsi iyo bari iwacu, ariko iyo bari ahandi tubyanga kiki kugira ngo bazinukwe bahagaye bazabumva ko iwacu ariho heza. Nizo ntambara duhoramo imitego no gukikana. Yesu yabireba akabona ubwami bwa Satani bwaraganje. Yesu imbaraga yakoreshaga i Galilaya nizo yakoreshaga i Nazareti. Imbaraga Yesu yakoreshaga i Bethlehem, i Yerusalemu nizo yakoreshaga. Imbaraga yakoresheje agaburira abantu nizo yakoresheje ihanganira imisumari avirirana ku musaraba. Imbaraga yakoresheje hantu kose Yesu ni yeye yule. Haleluya! Hey! Bwana sifi. Ahimidiwe milele. Bwana sifi. Asifiwe sana. Mutama ngusozi wacu ngo twatwerekeza abashitsi ngo sinkaba. Ngusozi wacu ngo twebwe abantu tumeze nkabo. Ngo twebwe nguzorebe. Yewe. Kitukaze kuvuga ubutumwa tuzoze kureba itike muza muhabavuga ubutumwa. Nico nguzoze nguzobona. Ngo kibi bintu babakora hangaha. Kuvuga ngo kidukeneye ko Kristo yubakwa, dukeneye kwiyubaka ubundi ibugingo bwakiriye Yesu. Tuzatuguma kwemera ngo dupfe dushire. Kristo arushaho cyane kuma kuzamuka. Kristo arushaho cyane gushirwa hejuru. Haleluya. Beze sishwa. Hey! Bavandimwe dusange guhamagarwa. Bibiliya yavuze ngo none intambara n'intonganye bivahe muri mwe. Ngo biva kujo murarikira mu mitima yanyu ariko ntimubibone. Muratabara ariko ntimutsinde. Ngo muzi neza ko abahehesi n'abasambanyi ngo baterwa bibatera kwangwa n'Imana. Ejo umuntu yarabituganiriye aho twari turi, ndabitekerezaho sanga nibyo kabisa. Yaratubwiye ngo abantu benshi kariyere zabo zazirangirira aha mu busambanyi. Basa bakerageza bagasumuka zugira ngo isirashire, ariko naho biza birangirira bagasubira mu isi yo bavuye. Mugabo yarambwiye ngo bavuye inganje yagiye mu masengesho batarahuruka mu minembwe bakiri mu nzira. Mu musaza ari mu Buganda arambwira ngo aje mu masengesho y'imistatu. Ngo arasenga bazimane semana ibi ni bikimana. Ngo Imana iramubwira ngo ibi nibi ngo ikicaha n'iki ntibizoshira, ngo bizokubita umutwe kwijuru kugeza Yesu aje. Ngo mara arambwira ngo Imana iramubwira ngo naze imwereka hanyura, ngo asanga ibariyere yimbwa. Ngo arabaza ngo ese iramubwira ngo nyura hagati, aratinya. Ngo marayika aramanuka kubita umuvurira zirihinda, ngo anyuramo hagati amutera urushinge. Ngo aramubwira ngo tuzonebwa tuzosubira inyuma, ngo uzore ndupfuba mu mbaraga tuzige rucogora. Ngo aramubaza ngo ese bariyere urayizi? Ngo aravuga ngo ntayizi. Ngo aramubwira ngo iyi ni bariyere yimbwa, izimbwa zisobanura daimoni z'ubusambanyi. Ngo aramubwira ngo naha ibirangirire abavuga butumwa, abanyamasengesho, abashamburiyaje n'abandi benshi ngo bazabaza bagonga muri bariyere, ngo bagasubira mu isi iyo bavuye. Bagonga aha ngo bagasubira mu isi iyo bavuye. Ibyabo ntaho bitaniye, ngo ni ngurube yuhagiwe igasubira mu cyondo. Imbwa ishorowe n'ibyo yariye ikongera gusubira ku birutsi bya, ngo naha niho bazabagarukira, bigatera abo kwangwa n'Imana. Tukituma tugerageza tukihimbaza hano, tugakora, tugatanga igihumbi, tugasenga, tugategura igikutano, twarangiza imbere y'impamvu toya tugahemuka, bikadutera kwangwa n'Imana. Imana ikatwanga. Imana ikatwanga. Imana ikatwanga. Tonganye zivahe, ntambara zivahe. Bakristo abantu bafite amashami mu mitima, bafite amasubyo, n'abarwanyi batabaho, n'abanzi b'ibyiza, ingumi, intambara hirya no hino. Muw'abanyamahoro kuko yabahamagara inyamahoro. Muw'abagwaneza nubwo tuzosenga Imana ikumva. Nta bundi buryo bubaho twosenga ngo Imana twumve turi abanyentambara. Kandi ntabwo kuba mwiza uzabibwira abantu, uzibwire ko wabaye mwiza Yesu azabimenya.
uzihindure wikore wisubiremo winire urebe niba ntacupfa n'Imana n'abandi bantu. Ubundi ijuru niki? Niba ntacupfa n'Imana ntugire icupfa n'abandi bantu, ijuru riragutegereje ni iryawe. Ijuru ni iryawe. Ijuru ni iryawe. Umugabo mwe yaravuze ngo yanga runaka, ngo haba n'imbuga yenda yanga, ngo haba n'imbwa ye ngo ndayanga. No kuvuga ngo bavandimwe, tibishoboka ko twonezeza Imana mu gihe turabanye intambara. Igihe tuya gusenga hazamuka umwuka w'intambara, hakazamuka intonganye, hakazamuka isatumba, byose bikazamuka byagera aha Imana ikabyihorera. Tugahora dusenga tudasubizwa, tugahora duhamagara tutitabwa, tugakomanga tudakingurirwa, tugashaka ntitubone, tukavuga bigahinduka ubusa. Amaparuwasi akiyongera, ariko abakizwa ngo bagere ku musaraba hakabura babiri. Bazugenda ushakisha yewe wobona umugabo ugibwame ku Mana utagira umugayo n'inenge n'umukanyari n'agatsembwa, ugashaka abandi, aba n'abarwanyi, aba n'abaki, imitwe twama twirema imitwe amajana ibihumbi n'ibihumbagiza. Bavandimwe dusangiye guhamagarwa, nimushake Yesu aze mu bugingo bwanyu. Hallelujah. Amahoro y'Imana natwarire mu mitima yanyu. Hallelujah. Yesu azahabwa icubahiro. Hallelujah. Yesu ndakeneye ngo turirimbe cyane abone guhabwa icubahiro, kandi ndakeneye ngo tubi ibihumbi n'ibihumbagiza abone guhabwa icubahiro. Habwa icubahiro gusa iyo mu mitima haboneye, ntacyo dupfa n'Imana n'abandi bantu. Niba ntacyo imitima iduciraho urubanza, Yesu ari mu ruhande rwacu. Yesu ari mu ruhande rwacu. Yesu ari mu ruhande rwanyu. Yesu ari mu ruhande rw'abizera. Yesu ari mu ruhande rw'abanyamahoro. Yesu ari mu ruhande rw'abarengana batarenganya. Bibiliya ivuga ngo uzobona ishano, wowe urenganya utararenganijwe, wowe utukana utaratutswe, wowe wica utaregeze wicirwa, ngo uzobona ishano. Ayo ya mbera. So turara mu nama zo kurwana ngo ko turubaka iparuwasi. Nama zikaba faranga z'inyamubiri zigakozwa. Inyamubiri ni iki mvuga? Zishingiye kugahayo n'itsindi, handi imirimo izibukwa mu maso y'Imana. Mana idufashe tubabagwaneza mu mitima, twimura intambara, tureke ubwami bw'Imana butwarire mu mitima yacu. Ntabwo tuzatekana, ntabwo itorero rizagira amahoro, n'abayoboye ntibazanyurwa kandi ntibizabashobokera. Kugeza igihe abaririmo umwuka w'intambara uzava mu mitima yabo, kandi intambara ziherahe kuko abantu bapfuye n'Imana. Niho intambara zihera. Nuko ugatunga abantu batakiribo, ari ibindi bikorera mu mitima yabo, ari ingwe n'intare n'inzoka bikorera muri abo bantu. Ibyo mvuga biri mu gatabo kitwa ngo n'umutima w'umuntu, no muri Petero. Ibyo byamara kugwira muri bo, kubatunganya bikanga, wagira ngo urabaroza bikanga, wagira ngo urabaroza bakagutatira ukazira wari ukazuburiye werekera. Imana dufashe duhinduke rwose tugize imitima misha. Intambara, intonganye tuzirwanirize kure, tube beza nkuko yaduhamagaye ari nziza. Amen.